Ndugu yangu tena kwa mara nyingine, Rodolphe Rodriguez ya Rodriguez 7 ndo jina langu hiyo. Kabla sijaendelea tena ama kabla sijatia nyi vitu vingine, lazima una like, una comment, na una share na unajiunga na mimi, yani una follow ni follow, itakuwa vizuri sana. Hapo utakuwa unaniongezea tena support, utakuwa ni support sana. Ila ndugu yangu nitakuzungumzia kwamba unajua ndani ya maisha mtu ambaye ni wa muhimu sana ni yule mtu ambaye anakuangalia kwa muda ambao hauna chochote. Sikiliza, unajua ndani ya maisha kuko mtu mwingine iko hapo tu bila kutafutia mabalaa. Na ndugu zangu, acha kupokea pia vibaya. Unajua kuko story moja nitaka wapee jioni ya leo. Kuko dada moja hivi alimpokea kama mgeni. Rafiki yake tu kabisa, rafiki yake mzuri.